Dobrotvorna klima, sudar kontinentalnih i morskih struja čine Zlatibor pravom vazdušnom banjom. A u to ćete se svakako uveriti kada stignete do vrha Tornika. Sa svojih 1496 metara nadmorske visine, ovaj vrh pruža idealnu priliku da sva svoja čula okrepite svežim planinskim vazduhom, ali da na trenutak ostanete bez daha kada pogledate ove prizore oko sebe. Zima na Zlatiboru je jedinstven doživljaj, a tome svakako doprinosi ski centar Tornik, koji se nalazi na 9 km od turističkog centra Zlatibora. Ljubiteljima skijanja na raspolaganju je 5 staza ukupne dužine oko 10 km. One su prilagođene kako početnicima, tako i vrhunskim skijašima i sve su prekrivene sistemom za veštačko osnežavanje. Ukupan kapacitet skijališta je oko 5400 skijaša na sat. Opremljen je 607 žičarom i 2 ski lifta tipa Sidro. Tornik možete osvojiti i najdužom panoramskom gondolom na svetu, Gold gondolom, koja sa svojih 9 km vazdušne trase pruža nezaboravno iskustvo tokom vožnje iznad živopisnih zlatiborskih predela. Bilo da želite ski avanturu ili samo da uživate u prizorima sa vrha Zlatibora, na pravom ste mestu.